kas kan nagugwapo, kas makita yung matipakpakita, agluto tayo manen. Iti gulay, na tinagan naket pinakbet. Agsasabali ti pinakbet, depende no anyang banda ti ayan mo, mabalin mo nga igisa, mabalin nga haan nga igisa. Ketrogyanan tayo garude. I-fry tayo pa nga umana daytoy pork belly nga ado taba-taba na. Ikwa tayo, ikan tayo basit nga ganon, tapos pamagaan tayo hanggang nga agman-man kita. Isunton ti paggisa tayo. Kalaban tayo, tapos isagana tayo dagi gulay. Buguan tayo, iwaan tayo dagi karabasa, kan dagi tarong, sitaw, okra, kan sili nga pangpakbet. Parayan tayo nga hanggang agbalin nga brown dayto saka tayo katibasit nga mantika tahan matunin at mantika gamin. Ito na kuhan agbalin so na nga brown, ijay tayo ito nga igisamat ten. O kas makita yo agba-brownen, tapos ikabilan tayo iti syempre mo tayo bawang, sibuyas, adalayan nga basit, conforme no kaya tayo tilayawin no haan, pero mabalin na nga bawang sibuyas lata. Isa tayo hanggang agbalin na translucent, wino adi agangot matlang ti basit. Ikiwar-kiwar tayo tapnuhan nga kasa tayo ikabel iti kamatis. Basta ti kamatis, kay ket ko di magisa nga nalaing hanggang kaslagbalin na paste. Tapno maramanan tayo basit di alsem iti kamatis. Ito na kuhan, igisa-gisa tayo. Saka tayo ti ikan, tagidad do mga ingredients na. Iti main ingredients na dayto nga kaslapang kaimas ket bagoong nga fermented. Malagip ko pa iti bagoong ket adapay ti buo-buo na nga nagatangang di palengke nga ikat naka-balde. Hangko amo ng tatan-ano, dapat ikasjay. Basta tatakat, di nakaboten nga awan iti. Makita mga fish na iti bagoong. Yung mabalinlat tamat, at balinlat ta na imas lata amin yung tata. Ay, uston ti marites. Agsubli tayo ti pinagluton. Kaluban tayo, tapos urayin tayo nga agburot. Kiwar-kiwar tayo, tapos orayin tayo ang barot sa tayo ito, ikabel dagiyay, ingat natin. Di pa nang ikabel, kat noon niya ito umana nga maluto nga natin, kat iso ito ikabel tayo. Shock, tuman unang ikabel ko, kat karabasa. Karabasa, tapos pagtitipon ito amin yung nagulay, taag sabay mo't nga maluto amin dagiyay. Kalabak pa iba si tiki karabasa, lutwak iti manong minis, may sa minis kasi lang, kanalakalang ba't nga maluto dahi ti karabasa. Tagi iwan na, kathangot nga napuskol. Ito no, maluto ti karabasa, sakto inayin aminin nga gulay. Tapos inayin tayo dahi ti gulay. Ito naman inayin tayo dahi ti gulay. Kalaban tayo ti apagbiit, saka tayo ito ikan di dagto mga ingredients na. Ikan tayo tigini sa mix, seasoning, bitchin, no, ito tayo itong ikabel dita, nilulak idi ka bitchin na ikabkabel na kat, ang tayo tigini sa gisa idi kat na imas matlat pa, talaga nga maramanan ti talaga nga pinakbit, tapos mailuto kay jibanga nga, hanggang maluto dyan, ikabel da nga pag may sain, tas dyan ti pinakbit idi kat, tapos tata, adamot ka no iti, gisa-gisanan kas jay. Tas lana imas mo't gaminan tatat iginisa nadaduma mayat-mat. Dagi kabalay mo garod nadaduma baka handa kayat. Kuberang tayo nga rod basit. Orayin tayo hanggang maluto. Handag agbayag-bay katagulay ta. Mga 5 minutes lang mabalinan. Nang nakalaban tayo basit, i-check up tayo nakasla agsakit. Check upon tayo na naluto amin. Karkaro di karnina dapat maluto dahi ta. Kanda ito yung gulay, maluto, well still, kat ma-crunchy, madimat maangay, kat tayo tanggarad iinsan, na maluto, mabalin tayo naman. Mabalin man.
tamat, no kaya't yung i-partner iti prito no. Lamlamas, mabalin lata, ngam no mabalin latamat, no kasta lang ti adda. Ket kasta lang ti adda, maibus namot, iti may sa kaldero, nga rice. Bye-bye!